Dobro večer, dragi moji. Počinjemo sa live-om. Tema je kako manifestovati kompatibilnog partnera. To je tema koju ste vi izabrali. Pa ajde malo da pričamo danas o toj manifestaciji kompatibilnog partnera. Samo sekund. Maknem neku notifikaciju. Ok. Prvo šta ćemo da uradimo? Prvo da vas pozdravim sve, drago mi je što ste tu, družit ćemo se večeras, danas. Kad god gledate ovaj live, bit će vam super, uživat ćete, izvući ćete dosta vrijednosti iz ovog live-a, ali prije svega, da bih ja pročistila nekako publiku koja sluša ovaj live i da bi tu ostale osobe koje zaista imaju kapacitet da primjene ovo što ću ja reći večeras, ja ću da odradim na početku 2 filtera. Zašto je to važno? Pa zato što ne želim da trošim ničije vrijeme. Ne želim da neko gubi svoje vrijeme ako neće primijeniti ove informacije koje ću ja podijeliti u večerašnjem live. Šta je moj prvi filter? Prvi filter je taj da te obavijestim da u današnjem live-u definitivno neću pričati o tome kako bukvalno manifestovati partnera, neću ti davati tehnike, alate, afirmacije, šta da pričaš, šta da pišeš i tako dalje, da bi ti privukla svog savršenog kompatibilnog partnera. To je neko jako površno shvatanje duhovnosti, jako površno shvatanje rada na sebi, kojim se ja definitivno ne bavim. Ja se bavim suštinom, ja ulazim u dubinu i u širinu, tako da ako si došla po te površinske stvari, možeš da produžiš zato što ovo nije pravi live za tebe, samo ćeš izgubiti svoje vrijeme. To je moj prvi filter. Drugi filter je taj da ćemo odraditi na početku tehniku kvadratnog disanja. Zašto je ona važna? Zato što ćemo na taj način umiriti naš centralni nervni sistem, a kada je naš centralni nervni sistem miran, kada smo mi u tom nekom opuštenom stanju, onda smo mnogo prijemčiviji za informacije, onda sve ono što čuješ u ovom live-u moći ćeš brže i bolje da upamtiš, da usvojiš, a kasnije, nadam se, i primjeniš. Pa ajde onda mi da odradimo sada tu tehniku kvadratnog disanja i time će kroz ovaj moj drugi filter i ovi koji nemaju strpljenja za neke duže forme, sadržaje koji nemaju strpljenja da se posvete dublje i duže nečemu i oni će otpasti i ostajemo samo mi koji želimo zaista da se bavimo dubinom i suštinom. Ajde da pređemo na disanje. Sad ćemo zajedno, prati mene šta ja radim. Napravit ćemo duboki udah 4 sekunde na nos, onda ćemo da zadržimo 4 sekunde dah, a onda ćemo da izdahnemo kroz usta 4 sekunde i to ćemo ponoviti 3 puta. Idemo sad zajedno, duboki udah na nos. Zadrži i izdah na usta. Još jednom udah na nos. Zadrži i izdah na usta. 4 sekunde. Još jednom duboki udah na nos. 4 sekunde. Zadrži i izdah na usta. Super, ok. Sad kad smo mirni, kad smo stabilni, kad smo se prizemljili, kad smo malo umirili naš od svih tih zakovitlenih misli u njemu, možemo da pređemo na temu. A tema je, kao što rekoh, kako manifestovati kompatibilnog partnera. Ovo mi je neko napisao kao predlog za temu današnjeg live-a i iz ovog pitanja kako manifestovati kompatibilnog partnera, ja već mogu da zaključim mnogo toga o tebi. Šta sve mogu da zaključim iz ovog tvog pitanja? Pa mogu da zaključim da je ovo pogrešno pitanje jer ti je pogrešan fokus. Zašto? Zato što kroz ovo pitanje ja vidim da koliko god ti to željela da priznaš sebi, prije svega, zatim i meni i drugima, vidim da nisi zadovoljna sobom, nisi zadovoljna svojim životom, svojim okolnostima i šta onda tražiš? Onda tražiš nekoga, partnera, koji će da ti nadoknadi to neko tvoje nezadovoljstvo, da ti ispuni tu neku prazninu
koju ti očekuješ da on ispuni, a to svakako nije njegov zadatak. I šta ćeš da uradiš na taj način? Tako što ti pokušavaš sad da manifestuješ i da privučeš pod navodnicima tog svog kompatibilnog partnera, privući ćeš osobu koja isto tako ima u sebi prazninu, koja isto tako nije zadovoljna sobom, isto tako nije zadovoljna svojim životom i svojim životnim okolnostima, isto tako traži nekoga ko će da ispuni tu njenu prazninu. I šta se onda dešava? Onda mi imamo dvije školjke koje su prazne. Zato što kada nismo ispunjeni, kada nismo ostvareni, kada nismo zadovoljni sobom, kada nismo srećni u dubini sebe, u dubini duše, mi smo jedna školjka koja nema biser, koja nema suštinu, koja se može baviti tim oklopom koliko god želi, može se sređivati, šminkati, mijenjati lični opis kroz razne estetske korekcije, ali to je školjka koja sve radi na svojoj površini, ona se uljepšava, sređuje i boji u razne boje i stavlja razne filtere, ali se bavi pogrešnom stvari. Zašto? Zato što se ne bavi onim zbog čega je došla na ovu planetu, a to je ona suština da ona pravi ovaj biser koji se nalazi unutra, tako da je ona prazna. I mi imamo tu jednu praznu školjku koja smo u ovom slučaju mi. Druga školjka koja je isto tako prazna je taj partner koga ćemo mi da privučemo zato što, naravno, sličan se sličnom raduje i ta prazna školjka naša će da se raduje toj praznoj školjci našeg partnera. Mi ćemo da očekujemo da se kod njega nalazi biser, jer mi se osjećamo loše, nemamo taj biser, osjećamo tu prazninu, fali nam nešto i mi mislimo, ja super, sad ću ja da nađem kompatibilnog partnera, on će da mi da taj biser, on će da mi ispuni tu prazninu koju ja osjećam. Ali ovaj partner je isto tako prazan. I mi ćemo da kliknemo i mi mislimo, to je odlično, to je super, to je savršen spoj. Ali šta se dešava kada se spoje te prazne dvije školjke koje nisu zadovoljne sobom? Dešava se to da nakon nekog vremena, nakon nekoliko mjeseci, ako ne i kraće, mi uvidimo da ta osoba ne može da nam da taj biser. Da ta osoba ne može da ispuni tu našu prazninu. Da to uopšte nije ni bio njen zadatak. Možemo da uvidimo da je ta osoba apsolutno neprava za nas, može čak da bude i štetna i toksična po nas, ali smo mi sa njom kliknuli. Zašto smo kliknuli sa tom osobom? Pa zato što nismo dovoljno radili na sebi na pravi način. Kad kažem rad na sebi, ja ne podrazumijevam radom na sebi ovo što ti sad trenutno radiš. Ti sad ništa ne radiš, ti sad pasivno konzumiraš informaciju, slušaš ovaj live, te informacije će da dođu, da prođu i ti ćeš da nastaviš dalje. Ili ako poslušaš neku podcast epizodu, pogledaš YouTube video, pročitaš neku knjigu, gomilaš se i natrpavaš se informacijama, to nije rad na sebi. To je pasivno konzumiranje informacija i od toga nemaš ništa. Bolje ti je da si otišla da prošetaš u prirodu, da isključiš sve digitalne uređaje i da imaš praznu glavu, prazan um od misli i tada ćeš dobijati neke uvide koji će ti biti korisni za tvoj život. E sad, da se vratimo mi na ovu temu. Ako nisi dovoljno radila na sebi, ako nisi dovoljno kopala po sebi na pravi način, ozbiljno i tako što si se posvetila i obavezala, ti ćeš imati mnogo nekih trauma, mnogo programa, mnogo obrazaca i te tvoje traume i mentalni obrazci će da kliknu sa traumama tog tvog potencijalnog partnera. I ti misliš, wow, super, vidi nas, mi smo savršen spoj. To na početku se osjeća hemija, leptirić i ti misliš, to je prava osoba za mene, da bi tek nakon nekog vremena shvatila da je taj odnos i ta osoba jako, jako štetna i toksična po tebe. I zato je ovo pitanje kako manifestovati kompatibilnog partnera jako pogrešno. Zašto? Zato što dok god ne okrenemo fokus na sebe, dok ne naučimo kako da postanemo kompatibilni sami sa sobom, nema vajde od traženja kompatibilnog partnera. Jer da se to dešava tako, da je to tako lako i jednostavno, imamo toliko ovih dating aplikacija, svi bismo mogli tamo da nađemo nekog partnera i da budemo sa njim kompatibilni, ali ne ide to tako.
Ne ide tako zato što da bi osoba bila prava za tebe, tvoj partner, prvo ti moraš da budeš prava za sebe. Prvo ti moraš da budeš kompatibilna sa sobom. A šta znači biti kompatibilan sa sobom? To znači da si povezana sa svojom suštinom, sa ovim svojim unutrašnjim biserom, sa svojom unutrašnjom istinom. Da si radila na sebi, da si otkopavala sve te neke traume, da si se suočavala sa strahovima, da si mijenjala svoje mentalne obrasce i programe i filtere u kojima živiš. Zašto? Zašto je to važno? To je važno da raščistiš da bi mogla da dođeš do svoje unutrašnje suštine, da bi mogla da budeš usklađena sa sobom. Kad si ti prava za sebe, kad ti znaš ko si ti, onda će i prava osoba da klikne sa tobom. U suprotnom, nema ništa od toga. Zašto nema ništa od toga? Zato što ćeš u suprotnom da živiš neki život koji nije tvoj, koji je tuđi, koji je promašen, živjet ćeš kroz razne filtere. To ti je ono kao na Instagramu ili na kojim sve mrežama, da stavljaš sve one filtere, ali to nisi ti. Tako ti živiš sve filtere koji su ti nametnuti odgojem, od djetinjstva, kroz odrastanje, kroz život si pokupila sve te neke filtere. Koji su to filteri? To je, na primjer, sindrom dobre djevojčice, dobre žene, koji ti igraš i dalje. To je taj filter da si, na primjer, people pleaser ili da igraš ulogu žrtve. Sve te neke razne uloge koje ti jednostavno zamagljuju vid do tvoje autentične unutrašnje istine i ti u tom slučaju apsolutno nisi kompatibilna sa sobom. I tako ti nekompatibilna sa sobom očekuješ da nađeš kompatibilnog partnera. Da, naći ćeš kompatibilnog partnera koji je kompatibilan sa ovom nekompatibilnom tobom. Što znači da taj partner ne odgovara tvojoj duši, ne odgovara tvojoj unutrašnjoj istini, ne odgovara tvojoj autentičnoj tebi i to neće biti dugoročno, taj odnos neće biti dugotrajan, neće biti kvalitetan, jer ti nisi izgradila kvalitetan odnos sa sobom. Zato okreni taj fokus sa traženja i sa manifestovanja i sa privlačenja tvog kompatibilnog partnera, okreni ga na sebe i zapitaj se, ok, ako su odnosi u mom životu, odnosi sa drugim ljudima, romantični, prijateljski i tako dalje, refleksija mog odnosa sa sobom, ako mi nikako ne ide u partnerstvo, ako nikako ne mogu da privučem tog mog savršenog, pravog, kompatibilnog partnera, pa ajde da ne gledam stalno napolje, ajde da ne tražim stalno te prazne školjke, ajde da se okrenem ka sebi, ajde da vratim fokus na sebe, ajde da usmjerim pažnju na sebe, ajde da pogledam u sebe i ajde da vidim zašto ja ne mogu da manifestujem, da privučem, koristit ću ove izraze, New Age izraze, tog svog kompatibilnog partnera. Šta je to u meni što nije pravo? Šta je to u meni što je zamaskirano? Šta je to u meni što je lažno, što nikako ne može da me dovede do prave osobe za mene? I kada ti otkačiš sve ove slojeve sa sebe, radom na sebi, ozbiljnim radom na sebi, koji je dugotrajan, za koji ti treba ozbiljna posvećenost, šta se onda dešava? Ti počinješ da živiš u svojoj autentičnoj istini i onda ti takva, apsolutno drugačija, autentična, bit ćeš savršen filter za sve one ljude koji nisu pravi za tebe. Zato što kad si ti prava, kad ti živiš u skladu sa sobom, kad si ti usklađen i kad izražavaš s polja svoju unutrašnju istinu, a da bi je izražavala moraš prvo doći do nje, moraš prvo otkopati sve ovo što je prekriva i kad je ti izražavaš, ti takva autentična, apsolutno autentična, ćeš da odbiješ sve ljude koji nisu pravi za tebe, sve ljudi koji nisu kompatibilni sa tobom, ali sa onom pravom tobom. I zato šta je rješenje? Nikako fokus na traženje kompatibilnog partnera, jer ga u takvom stanju, nezadovoljna ti, ova prazna školjka, bez bisera, nećeš naći. Naći ćeš isto tako praznu školjku. A
a to ti ne treba, jer kad se ta prazna školjka otvori, unutra nema ništa. Samo neki smrad, buđ, ustajalo nešto što ti se ne sviđa. I zato nemoj da se baviš time, nego se bavi sobom. Potrudi se da otkopaš sve svoje sjenke. To nije ni malo lako. To je vrlo neprijatan i nelagodan rad. Ali se taj rad isplati i taj rad vrijedi. Zašto? Zato što kada se suočiš sa svojim nekim najtamnijim stranama, kada skineš sve te odbrambene mehanizme koji su te nekad štitili u djetinjstvu, koji su ti nekad pomogli, a danas te sputavaju, danas te koče, da ti nisi ni svjesna toga. Kada skineš svu tu neku emocionalnu čauru u koju si ušla da bi se tada zaštitila, jer tada je to bilo super i pametno za tebe, jedino rješenje, ali danas te to koči, danas te to sputava. Kada to sve skineš sa sebe, kada to sve slomiš, a proces je bolan, zato što se tvoja emocionalna i stara čaura i svi ti mehanizmi, svi filteri, svi slojevi, strahovi, sve se to lomi, sve se ruši kad se ozbiljno posvetiš radu na sebi. Zato to boli, naravno. Ali kad sve slomiš, kad sve razvučeš, rasturiš i raslojiš, kad skineš maske, filtere i uloge sa sebe, onda ti ostaje tvoja suština, ostaje ti tvoja unutrašnja istina. Možeš vrlo dobro, vrlo jasno da je čuješ i onda na osnovu nje počinješ da živiš svoj autentični život i postaješ ispunjena, ostvarena, srećna i takva ti školjka sa biserom unutra koja je stigla do svoje suštine, a svi mi imamo suštinu, samo treba da dođemo do nje, da je otkopamo. Takva školjka će onda da privuče partnera koji je isto školjka sa biserom. Prije toga nema svrhe da ti ja sad dam tehnike, ajde sad ti napiši ovih 5 rečenica i to izgovaraj 6 puta dnevno, 20 dana i sad ćeš ti da privučeš partnera. Nećeš. A i da hoćeš, to će biti totalno pogrešna osoba za tebe, jer si prije svega ti u ovom trenutku pogrešna osoba za sebe. A to je najveći grijeh koji možeš da učiniš sebi. To je najveći čin mržnje prema sebi. I zato iz ljubavi prema sebi budi hrabra, budi dovoljno odvažna i budi dovoljno drska da se suočiš sa svojim tamnim stranama. Za to ti je naravno potrebna podrška kad kreneš da kopaš po stvarima koje su bolne. Ne možeš tek tako da se rasturiš i onda da ne znaš šta ćeš sa svim tim da radiš. Zato ti je potreban mentor i smjernice koje će dugotrajno i dugoročno da te vode ka tom nekom tvom emocionalnom isciljenju i ka tvojoj unutrašnjoj istini. Ako poželiš da radiš sa mnom, imaš 2 opcije, kroz 1-na-1 coaching sesije, a druga opcija je mentorski program Mentalna teretana, u kome se bavimo upravo tim raslojavanjem svega ovoga što sam pomenula i dolaženjem do tvoje suštine, do tvoje unutrašnje istine, da možeš vrlo dobro i vrlo jasno da čuješ svoj unutrašnji glas i samim tim da možeš da izgradiš zdrav odnos sa sobom. A kad ti imaš zdrav odnos sa sobom, kad si ti kompatibilna sa sobom, onda ćeš naravno imati zdrave odnose sa drugim ljudima. U mentalnoj teretani, koja traje 3 mjeseca i počinje 6. juna, imamo 12 modula, bavimo se strahovima, upravljanjem mislima, regulisanjem emocija, postavljanjem ciljeva, postavljanjem granica, okrepljivanjem životne energije i vitalnosti, izgradnjom zdravih odnosa i bavimo se sa još mnogo drugih stvari, da ne nabrajam sve sada. Imaš video lekcije, audio meditacije, skripte. Ako si spremna da se obavežeš i da se ozbiljno posvetiš radu na sebi, možeš da kreneš. Kreni sa mnom, kreni sa nekim drugim mentorom, nije bitno, samo kreni. Ovo što radiš sada, da pasivno konzumiraš, to ništa ne znači, kao što sam već rekla, samo nekako sebi
bacaš pijesak u oči, što bi rekli Slovenci, zamagljaš sebi vid i nalaziš sebi izgovor i opravdanje kao super, ja radim na sebi, sad sam ovo poslušala, a te informacije ništa. To će samo da ode u prazno, da se odbije od tebe, jer ih nećeš primijeniti. Tako da, ponovit ću još jednom, budi hrabra i odvaži se da radiš na sebi, da budeš u toku sa svim pričama iz rada na sebi koje šalje. Možda zapratiš moj newsletter, imaš link u highlightima, moje priče iz rada na sebi i tu ću objaviti kada krene upis za mentalnu teretanu, a upis kreće 15. maja. Eto, to je bilo to za danas. Nadam se da sam ti nekako preokvirila taj određeni segment u tvom sistemu razmišljanja i da sam te barem malo potakla na neko drugačije razmišljanje i potakla na neku akciju. Ljubim te puno i družimo se opet u nekom narednom live.